vai pea moe he lala manoni e mafuli ai kaniva oto ai toli wisa e te whakamaunga ala tau whahala salote uta anai hifo moe hake tungi a keiti vai anai tue Kori ke hu whanga mua e whainga maari e koi e pongpongin. Ka e whatapua tu ki a ho eki ka o mahalo takiloto. Pepe ki he kainga tonga kotoa pēr mo matamai ki he polokalama koi a FATUFONUA fo oui ki he pongpongini. Whatama pe kainga kuongolere ia te tau polokalama ka te kimoto ki a pina. Belawa ki tau kau whataha i he pongpongini. I he laine e whoki o kuia e whafofunga a PAULA PIVENI PIUKALA. Hamana ke mawhahoko atu e tau polokalama FATUFONUA fo au koi ke wikeni. Penehunga kai ke mafufu loa he ahon. Ka te mao atu pe ai polokalama koe te maalalawa ke whahoko atu i he tau taimi. Ki mua ke whanonga atu e whafofonga whahoko ngai whakataha o kukau ki ai i ahon. Piveni, tai lere i koe ke polokalama he pongpongin. Whewhea ke ngā ue pia moe tuunga kui ai whanua he pongpongin. Pime, wongo tu me. Kata ki I mate mai ai interneti. Pe me tong. Mana mai solo. Iya, koni kongo mai we. E koni utala tonga on air pe. Okay. Yeah. Io, malo ma ufanga mali. Ya, ufanga te be kwa tapu. O ia. Egi mafuike na egi lolo mane uhu. I fonuan. Ka mau fe mo ikina pe foki no fataha I pachete o ka foki pe ai toki hoko ni ame beni. Ke o so no lawe ai pachete ste meni pe toki fe kau ke te fa foki ave fakalere. Ka ko na tula pen solo na talu pe e kumalanga ai mea ko ai noa ia tai lawe ripoti tai fai na ho mo ka tai fai na ngau. Na ko ba na mo wa na hoko pe u no ripoti o ni wa pe ke pachete. Ka ko no mo ni ko no toxicity ne ngawe ko anga ye ko 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 ni toki loko mo ye ni ko pe he ko toki talango fu ni ai ka fa ya ki to for ya ne fa wa ta tu fa wa to ka mari fa ta te kai ka ku lai mo ngai fa ta ha ko mai he ne one e fa foki na de tua tu ko mai ke fa nga we ngai komiti pe ko foki ko a me we ko ma we pa so ti ka to ke hu e ko mi ko ta Ai ko uinga pe ka ke hu e ko mi ti ai ko uinga ko u me ko ki he to folana e fra foki pe ko o talano mai I he patseti ko ia te fra foki o talano ta patseti ko ia ne te fra foki ka ko uinga ko toki lava nia e fare area o sivi ai me na fa ga ya pio e wa fe wata ai leva ko ne tu ko ia e fe re vai au ku moto e tatari ai ka e whakahoko u whakataha ma ngā ue ki he mea koe he patset statement kono ku whakahoki pe koe hae tunga ku moe i whare areha taini mi ai na e ospono lau e ple rulu pa ka punya whare areha ka ave ripo ave patseti ke ngai I komit panga ki nau ngā ue na toki ai pa mo whare panga ka toki whakahu mai monite ke toki hokatua ai ko ne ku me ko monite to te foi a valu ya pa ka ko yu tu ya la va a valu ko ya
kato ngau ke. Tau kai ke toi tui ke toi lere fias. Ai tala no agon ke patseti. Ko te ko tui o manaki ko toi taha ngai anga maheni na fatonga. Tai mo lere patseti na lere to apo lere au hengi o ko ye tui ke. Ko ye tui ke he ko lahi ai matai vare a fare area. No lo ya ki holo he kau minista mo pureanga o tupunga ai fainga taia fonua ani ko wango sio ke patset ko ni ko si lalo ko ango e frafo utal vaka o wano line prim solo ui lalo e line prim solo e malo mita fa ya ki lo to tahi ki fa uta pe vaka ya o fa vale anga sio akuya eke te moto ke whanau bea le. Kau kai ke utui ke toi whahele te pōuri. Ko anga i whakaukau. Ko e lao mahu inga tahain. Lao mahu inga tahain. He ko e tari pe lao ko ni. Ko ne lerei mo ka pau ko o mahi. Ko e ino i pe ka kai e mahi ko ia. He foi tau ka kato ta. Kai e te hanau roto, kai te hanau whiri. Ai ki au ko meu maui kai, and we need our best form of mind ke talanga ai e kau fuke me na wanga o foto ke sea ke whakatoka nga i paremia mo tokon paremia ke tuko na hanga whinga ke na tata puni ai kau whakafofonga mono o atu e nau whakakau he gui kai ko e nau patseti ko e patseti ai whanua ko e kakai o mawanga whakafofonga ai ke o ngona ho nau reo, he taimi tāranga ai kawenga wai ke hiri ho nau tua. Nau whenga ke wanga whatontonu i whare, ai whakarea, pe he, ko e tuange minista panga, ke ne whama ala mai, ai anga e wahe o e tau patseti. Nau whatontonu pe ko language problem, ke whatontonu o ko i kai ke iai ha mea kui ko e wahe pa anga patseti. He wikai ko hapaanga in ko o stanaki. Ko paanga in o toki a manaki ke o tatau mai me he kakai. Ka ko e whema ko aku e motuania. E whanongo mai kakai. Pe ku uhinga le rei nai kia ki nau tolu. Hono kai nau tolu he momoko i tahi kai nau tolu he taunga pi i uta. He o ke tānaki mai hakoini ke totonga ke tukhau. Kanau ka koe mea kou whakamoreki ai pe una o ngoi o ku whiunga pe utau. Koe ai peke nau o wholawai ki mori. Kaku teke ke disclose mai ngahi whakamore a koe ia. Ke tau sio pe ku uhinga lelei. Koe ke utui koe whaunga ini o toton ke alua he fukonga senturi ua taha mo ua noa ua tolu. Ke nau o mai pe o mo pa anga whaka more hawha inga mea pe o spanau ta mai confidential fai tutuni pe na tolo hangi e koe hoko e nau hoko nau tolo minista mo pare mia koe pa anga tuku hau koe pa anga ya nau tolo ke nau fai tutuni fai teria kai e aha te whaka ngonga take ai koe mea mau inga i gau e hai macheti o i lo beo ko whare au pe ka ko maua o mai nge tunga ko ia Ai toi pe foke ahe walu he tai nimi e piveni hange ko whamatala. Toi pe ahe walu pe a kone osi e whai taimi ko he o tuku mai ke mo ngā ue ai ke he patseti whare area. Ka koe unga o ku whamatala ko ia koe ke te tui o to tonu ke mo lere wa o ki he po uri o tua taimi hange ko ngahi taimi na mo tala noa ngahi poti na mo lere pe motolo o ki he walu hiva. Pe ko whe pe taimi hongo full po uri. Ai ko uhinga o ke te tui ke maulere pehe ko hinga ku kone ospe ha timing awe ko aho ku kamata fie mo he mo ume pehe pa te maulere kai lewe ke fufa ma to ato i he patseti oia he ku fana tula pe ke positive kau ta tangata mono taimi o
o ku I ne best form mai ko me ko fe mau ke mai no ke me ko fe mau ke mai no ke ko tem talanga ripotia ko me ko fa fa le ko PC doing nothing o sia ko ya ko ke amau ni ka resolution ke o si o kali fa le area ngawe pureanga ki hono tane wa fo niwa he osho no mai uripoti ta osho no tala ala mo foi remeni pe ka koe patse tia solo koe osi koe ne talanga koe pau tohi I au koe lao ka koe paanga ya koe te tohi pe koe 5 miliona ko pau ke kumi kakai ke tanak mai 5 miliona mi ai koe tohi pe koe fitunge au miliona pau ke tanak mai au koe ke pehe ke osia pe hange pe ya koe sai tau mai no ya luia koe nia solo ko kuhinga ko ne osi pe tohi koe mea te mo fai ke mea koe ni paanga te mo tanak mai me kakai so ko ki wo ai ko me ko pe ai fe mau ke li we tau fo nga ka tau mana ka ola ke e ko lau ga Einstein ni ka tau ho he fo nga tau ka tau mana ko ola ke me wi ko fa se Fe le vai ai tunga ko ni ko bo pau fo ke mo fa pase mo tole patseti I fo loto ya he valo ko ni ko hinga ka osi a sunen fe tunga ko ia go pau ke tiso breva fare area he ko ke mo lava fa fatongia fa paanga ke le ake tau hoko yo koe fare area ko mama ni o pe fare area ko tonga ni ko ke pe ko tonga ni o mai he lao ia ke ngata ke mawe patseti ke atolta ko mai he lao ka ga atolta ke tare patseti ko mai le vai ki patseti pe ko tau ko osi rock mai na tolo le le atu pe kai o wale va ko tare patseti takusai he kona ke malava pe ka ko winga blawa ko ni o ala o fa ma popo mai tu fa la ya nga ala patseti e fo tu wa ke tu ku mo ai ke fa va ve I fa ta moloi he ko o mai pe he lao ai hala fononga ke fo wai ka pau e a wes ai be ka ko tu ya ko ne to e to ko no to fo ko ne to fo e ke e ne me ko patseti e mau inga ko ui ko fo ngai ka kai ko pakai fo ke patseti ne tu ko ya fitunge au valofa po ni 1 miliona ai ko patseti ko osi na tau pehe foki ko patset la hitaha ia ai pureanga tonga iha fahinga pureanga ako ni to ki falaka ha ke tau tolu e patseti ko ni to ki falaka ko fitu valofa po ni ai to record hange pe ko lo ko spoti fotu recoti hono ai ni fitu valofa po ni te fesiti ake wa fit po ni fe o sio ke mahuinga ko ia o ngai uhinga le rei hono to hiki pe patseti I tau ko to pe Faka vale au pite patseti ka au ko ngai faka kau na wai go glau o kai go met ko o kai ko foi ko conclusion ia ka la hiti te la ka tu malo to ki moto ti o ku ka ke te ongo mai ai e me ka ku ke lotoni pe fo fonga ka tu malo o ma tu solo ko ni ongo mai be io ka patseti ke au ia fu nga wal fa go na mo te pesiti he faka vale ko ke au ia o
ko kulau aku ia whakawale pacheti. Kai toki whakaiki ki mahi taimi tālanga e pako. Ko mea ko loto ai, ke tālanga i whakamao popo pacheti. Ko ni ke hoko ni, ko hala whanonga whoo. E uhinga, ko pacheti statement ni oku aluia ki hifo. Ka koe pacheti estimate au aluia ki haki. O kai ke na whetau laki na wai, ai wai wai la wai mea put your money where your mouth is. Ka koe nia alwe mouth ia, ka alwe money ia. Ai ko me kotoa pe ia o e patseti o ku nala alu whihanga ki pehe na wai ia pe ku ki ni ihi pe. Ngai patseti ko ngai potunga oe. Ai, ko kuhinga ko patseti statement ni nau tala mai ai nau mea te mea ni mohanga solo wa ko tunga ya ko tunga. Mai whaiwia ko tala mai ko patseti ai kakai mau whaiwia ka ngoe ka tau tai sai. Te whanonga koe malanga e mea koe a whafof. That is koe for approach le leien. Ilo te hako o lau koe pacheti. Pe ko whē sirini o ne whaiwia ka unga oe, ka ia sirini pehea. Ko whē activities o mnawanga o ka ia mea pehea. Ai ko kuhinga ko aku. Aloe mutui mua, aloe tuhuki mui. Kai ke na whetauraki. Ko yana mo me ke alo ngutu alo fataha ngutu huki mo ai go alo so matala mai me go muy at masiri ni ko nya alo ngutu ki mo alo tu ki mo masiri ni fa mama ka we xio ki faina ai ki auia o te mo expect motor hato me e ke hang mo yanga fa foto mai na report me te taupe dai ki kamata whaki ki hea ke tokon pare mia pe mo e whafonga tonga tapunima solo ko hanga whapapa na ku tui katau au mo pare mia mo tokon pare mia hai taimne kamata e talan e nau ki whaki ki kana e uhinga lere ko te kamata ko koe ai whamalala mahino mai mea ko o kui whakaukau ko atonga tapunima. Uhinga lere ia kau. Ai ko anga maheni e nei hawa e konga tama ko sio e vonga ke boto uhinga lere. Na ku puwa yo kore ke sea. Ke ofa mai pare mia mo tokon pare mia. O tukuange ai whakaukau atonga tapunima pe ko whakafofonga pe ke o mai ke te pire area e koe na whenga te nahanga tāpuni kai tok o mai whakau i whe a whe so ke mau inga ko ke ua whakatahamu e patseti so o sango koe ai ki tala siri koe atonga tapunima mahino ka ki mau tolu o kulahi e palu parema ka ke mana tui solo e tatala noa ke hopo ko whakamau whakatui ko he ngoto e asika. So ke whakamatala ko ai whakamau ko uho ia, ko palu pare mako kai ke whakahoko le rei he kau mau mawhai ho nau whatongia ke whakapoto mo tau. Pea o ke ne pehe na e totonu ke nau wiri taki atu. Ke o mai ai whakamatala ke makatuunga ai whaitutuni. So ko whainga pētei ni pēi o whai i wharearea. Hange una wai pena tō ke tātāpuni, ko hape mea o mautala atu, ko mea ia o mea ke mō whai, Ko kutu o tānge. Ko re atu ke pare mia ma tōko ni pare mia. Tuku hono tātāpuni mai ki mautolo ka whakafofonga. He koe wharen ke a rea iai. Ai koe kou whatanoa hange koe ki platform. Ke tautala noa i mua whakaukau he mā. Pakapau a taha kontretiki ne whakaukau ki a ki taua o mai ke tautala noa ai. Kai tuku ai ke pehe ke tātāpuni o a toi rea ha taha.
Koe whailonga ia, ai whanua o kai ke malawa tutupu. Kai ke nau tutupu. O ngā whako ko whatonga i koe whairea koni koe ririu, moi whairea koni koe tutupu. O ku confuse ia i o tau kakai. Tala e nau tolu ai tupu. Koe ririu, Ka koe tutu. Ai pa nau whehia na tau ke ririu. Whehia na tau ke ririu. Kau koe na hana tō whatonga i koe nau whehia e ke tau tupu. Ai te tau kiti ai peo, kiti ai peo, kiti ai peo. Kai pe tau te tupu tau tupu. Ka koe mo ke mea e solo ko wanga whatonga. O ilonga, o kulahi e ku whatonga, alu he kau whafofunga whare area, he wholau a whare area. O ia ki se Slovakia, o ki Caribbean ne, o ki o na tō toki ako mai, ta koe whare area, ke ataki tua, pia tari ui, pia pure inere. Kako osi potu ke sea whare area. O te whakamore panga tu hau ka kai ke te ave ka whafunga ke. Nau humai na tō kau ke ai nau ki lau te whakasapate he koe mea koe purelere ia moe ataki tua moe tari ui koe mea nā kua kau ke lau te whakasapate. Ai ke ai e au ia. Moe whaiwhe kau koe ni minista ati a fitu. Ke nau humai na tō ke maa ai hanau ki. Si o kai ke more hawa te panga tu hau ia ke te whaiwhui whakamore. Nari e lahi a pito. Ai kone tū ko ia e piveni ko taha ia e tefto i Palaparema. Ai ako hotoki i whare area whukeni i hano area i ha patseti, Na ke toki hua tuko tau ko si ko stare patseti. Koia. Ko fo taime ni ko kau ni he me mau inga ta kau e na ku o si pe ko lava ki loto mantu ka popo e na ho ha mai ke o kai fare kai o ngai me pe fa fia ana o si pe ko mau fa fia de fai i pa ka pa ta file ona do de no te was mai ore te to ku fa mana lo ko to asa le pe o sa patseti no ka paset ko ne mau inga ka teo Maria tama ne tu ko ia patseti Oi. Aia ko foi he valu ko ni ho fofua tu te mo lava pe o lava i ha ta pe ha vai o patseti ka pa te mo lele whakalere pe tu ke ka pa te mo lova mita te au te mo lava pe to le rei ka to Oi, ko au ia te o kai ke toi fie maari ke whakawaba vei. Ka wen he lao mau inga tāi. Ka paurewa mo oni ko whare ke whakasewa aniti. Ka paurewa mo oni ko patseten ko kakai. Ka paurewa mo oni ke tokanga i e wā. Pea moi kakai. Ko patset ko ni ia. Awe walu ka pailava ha pese te ongo fulu ai patseti. Ko pese te walu ki au ko fonua o tu matu tamaki yanga ko sio ka pau e pase patset ko ni i hono fotunga pe ko ni ulahi au pito i mea ia ku tae fe mali au ia au e nia ke soka wata ki whatata ko ni solo he ngai whamatapanga mai ko ni o au mai ke o se tau whapanga wa no wa. Koe uno na e malui he pure anga. No ai kau business me he pure anga. O no he ua no hango fulu. No he hango fulu miliona. A umai ke he ua no awa tolu. Ke he hango fulu miliona pe. Sai. Fotu mai le vai poreanga ka matata he ka kai e no mo tua ia goia. Ka e me tu hau ka kai. Ke
Ko feo foi tau e tahatolo. Koi. O ke pe uhinga lele ke kakai. Ke na ma ta no e motua ko ni. Hala mo fo tutu he pacheti. Me he pureanga. Pe wanga fe leva. O hui fe leva motua u lotonga fes kalasia tuia ki karipenio. O malolo ki ai. Kai whekau e ki motua ia I niua, mo ki motua I wawau, mo ki motua I hapai, mo ki motua I eua. Me tapa ko toa e wahenga taha fitu, ke na o tu finiu, ke taa ke no e motua koe. O ke pe uhinga le rei ke kakai. Ke uhinga le rei fo ke ai whahinga ngau e pehe ia e whafonga. Ke uhinga ke whai e ni hanau no. Pea nau whihala ki nā tolu pea tā ia e he kakai whanua me pureanga. Ka aku... Koe poini. Ko hame koe ke nahuangai o to'o u mea malu I no... Ngai fulo o la he pehe na totonu ke hano malu I le rei. Ke lava recover whai a ke tā no, he? Koe poini. Koe poini e solo. Koe o whakamamahi ka au e kusio. Koe no kone e tanu hala solo. No kone tanu hala. Ka ku foki pen solo ke mea kone na ulave ke ripote asika. Ai noa ia, ai kui koe haka unconditional case, koe contract, eh? A case unconditional contract. Ai koe u contract ia. Koe palo pare mai ne u contract solo. Pa koe fai tutunia, solo koe taki koe fisi, pare mia koe fisi, o kiwa te whamawanga he out, eh? Koe pare mia koko o pare stedi koko o Amerika, kiwa moe ki whamawanga he ngai out. Koe mahu inga ia koe ke tonu e whaunga. Hei kai ke whai tutuni hala I pe kau taki e whanuani mo panau o sia panau whakatau api nau tori a se ria monu sila panau na toro no whai kai si whai ngata ia pe kakai ko whehu I for how long koe mea koe o kou pehea I solo o kou mateu teu ke u alu he hala lo tokolo kai u te takai au kaua he takai koe he hala to akolo he ko ngoi au pite au ia whaingata ai au he kakai. Kai hange manu ki ima he kautaki. Hange una ipu ti at pe na dolmo cocktail atu he mo katape. Ai ko nau atunga pe. Whanga vare. He ko no inga he anga fotunga ko no mai nau fotutu patseti. O mai whamatala mai he pat hanga tu ai kau me toat. Le tai mo wahe sirini. Kai asi mai se ni tia ko ya ke whakaiwia kau tau tai kau ngoe. Whakaofa, te tata o wheina kakai he ngahi whai tūtoni ngani. Ko kulau maari mo tau moa, he ke nau iloi. Ai anga whonga hono pure I nau tuhau. Ko whai tūtoni ko nau tolu, ko mawhai o kuhe kakai. Mawhai ke whiri ko hai kau taki ke ko ke kakai. Mawhai ke no kono ko ke anga no wahe patseti ko kakai. Kai ke ko ke au mau inga ngau ke mama pe kakai no mahino. E wai fo ke lau pe peace can never be achieved by law. Can only be achieved by understanding. Kai ke lava he lau ia puke merino I mama. Mea bete ne puke mama ya tamai. Eka mea ko mahuinga ia I ke mama ke kakai ayanga hono kawen gina toro. Os koe tuhu koe taimini kai ke ko iwi lahi kakai he ko os mokoi ne afio ke o mai hono mawhai o tuku ke pepa palo te kakai. Koe ke ton ke toi aha. Aia ke au e whakapoto ka pai mama na watamai. O whangau solo koe aroake. Ia, hoko atu koe. O kuhinga pe ko
tangi mai ngai whata ke hoko ati ai. Okay. Kata Toki lere hui ka hau, he? kata whamao pōpoi pe. Ia. Kata toki lere hu ka au. Koi. Ko tu mahalo Kake ai mai koe hoi ai wā koe nake ta whamao pōpoi. Koi. Ko hinga pe a kuia ko ngahi pore anga ko toa pe. O ku nau o whata ngai o ku nau hanga ave fo i paanga ke no ki he ngahi business tau taha po ka toko taha po ka toko po ka kulupu. Pe me whai pe he pore anga ko toa pe me wafe ngofulu hau ai. Ka ku tau se tolo ka ngahi no ko ni me palo parema ko toa pe. Ko me ni ko ke te whakau kau ke te furi anga hono whahoko ngahi no ko ni. Oia, koe mea koe lau Einstein ni. Koe whai pe, ko whai mea tatau a manake a olau ke. Koe whase se re pe ia. Koe lau sio meu palpare maka ke whai pe, whai konture tatau pe, whonga tatau oi ve. Ai whio ngongo pe tamata mo tamateka. Kai he hola kakai to tong tu hau no whinga i wha maa bobu mai e na kirikiti anau. E na konture ki anau. Great. Swawa wa pita piveni, ko ilo i kua hau whakataha ko ke whimau ke i kau ki ai. Ka ta toki hoko atu i he proklama ui ke ka hau. O whati ka tiko i pēmui ngau whai mihena. Yo, alo pistol, o what. Ma alo pito e ka inga hau mo, mea mai ke tau proklama ko he aho ni. Koe ke fu ulele lolo e tau proklama he aho ni. Ko inga he ku lahe ngai whakataha e whawhifonga. Na ma whainga peke ma lock in i mai i he taimi hoko ko ia e hongo fulu, ai ko hiva he ni. Kana e palparema e neti mo whateknikare o hinga e tō mui ko e malawa o hu mai. Ka ku na loto pe whawhifonga. Na talange kia ke matoki lere pia he ui ka hau ka matoloi. Kana ne loto peke ma polkalama peko he peki i minute. E lava ke ma polokalama atu ai, pia ma whakahoko atu pe, ko hinga ke lava peha ki polokalama i he ahoni. Pero na uwhewhia i he mahino ko e te malam pe o polokalama atu, pe neongo ko e minute pe tolongo fultupu. Ka ku whamalo lahi atu ke tiki mo tolu i ho mo mamata mai ke tau polokalama. Ka tiu, pe ko whamalo atu ke kau sponsor. Whamalo la het ka tiki mo tolu i ho mo sponsor mai ko ia. Tato te whita ke whi polokalama ko ni o ku toko lahi haki mo tolu ko mo whetu taki mai o mo loto ke mo kau i hono sponsor. Hange ko e kalapu i Amerika ko mo whetu taki mai whahoko mai o ko mo loto ke mo tokoni mai ki hono whapaanga ko ia. Ai polokalama FATUFONUA fo. O kai mo e toko lahi o ko mo loto ke mo sponsor hanga tonu pe VPON media ki ha whahinga polokalama pe o ke polokalama e kau kantiteti pe aku whawhewhia mo whamawhana pe mo wato e whamalo ka teki mo tolu i ho mo loto ko ia ke whakahoko a ngawe ko ia ko loto ke o atu ai whamalo ke tau ka sponsor tu umau ko ia i he polokalama ai ko South Pacific Loans o ko loto ke o atu haki whamalo ka teki nau tolu. Ko hinga ko tokoni ko tope na whahoko. Lava ke whahoko ta tau ngai polokalama ko to te mei heni. The South Pacific Loans, Starik to Pau, pia mo kau ngau e ko ia e South Pacific Loans. Ko nau mateu teo, ke nau tatali rei ko i hao whahinga whia maupaanga. South Pacific Loans. Whika ua ua, e he Cavendish Drive i Manukau, ka pau ko ke whakasesi holo ke whahauka whanki ino whakalawa ake ha whainga whiama o ho whamiri o wana ake toi hanga ke he pe mi South Pacific Loans Starik Tupo i he noa walu ngeau walu hiva walu tena ulauma o tokoni atu ke te ko i hao whahinga whiama o ke tena ulauma tokoni toi kauta hano eni o ku mahenu te anga ke ha tau tainga tonga kura ve i New Zealand tato fito i o kalanini o ku mo o seanga mahenu pe i whaifatongia i whahoko e he kauta hano ko i Starik Tupo pe ma South Pacific Loans to lewa ha telefoni o ke telefoni lewa ki a Starik Tupo pe ma taha pe kaunga ue tena ulauma tokoni atu ke te ko
talanga nang tolu ke whanongo I he tuhaki ke me tau ngahi polo kalama ko ia o atu tani hiri ko media. Noa balungiau 0800 88 98 88 and talk to Stella Togo with South Pacific Loans. Ko tau kautaha ko ia ko E Haven Kitchen, ai ko kautaha seafood eni a ngomatu atong, o kuna ko hoko ngau ko ni te miloto o ta huhu, o kuna popo nga polo kalama ko pe kwatu pe ni he Vipon Medias. Te kelava pe ke tu take ke kiai I ha ofia ma'u. O me kai seafood, fika fitu ta F o Products Road I o ta huhu. O kuna ngā ue I he tai ni tahawa o ata I hongo furu po u. Ta whahinga fie kai he po uri. Si e kai sipi ngā ko, ka ke awhi ato kai ha o mea kai taha. Ngā he tue ngā ko beme me ta hei ko I ifo atu. Tani te whare kai ko ni ngā lawa wha hoko, a whahinga ka ofia ma'u, a whahinga kātoanga te ngā lawa set up ia, hana o te pire ki ai, ke ngā atu o wha hoko atu ngā au, whangai ko ia, o wha hoko ma te I he whahinga kātoanga, ka o kai ngatonga, o ngā whitutaki, I he telefoni ko ia ka taha, whare kai ko ni, seafood I ko ni, I Haven Kitchens, ko noa ua, taha ua fitu, maluono hiwana. Noa ua, taha ua fitu, maluono hiwana, I he Haven Kitchen. Ka taha ko ia, ngahi kasa ko ia o e uka mea, e lawa o kuika Narison. Ka taha eni a Narison, talbogo ni ko Narison, o ku Oi pega Narison I was a professional. Ono himoa. Ko nau telefoni ko fitu wha no anima nima noa. Fitu wha no anima nima noa. Ko fitu ua noa walu fitu ua noa. Puri ki whemada fitu wha. O sika wana o asa tu pay screen. Fitu wha no anima nima noa. Ko tau taha ia. Ko taha koni. Marisoni. O kune whakahoko ngau toni tona. E ko taha peni I tonga. Ia o base hateho. Una o whahoko ngau e koe ni ka whapau ke lahi ono hae ho api. Ka wha business, ka wha api pe no whaanga. Ka ke whemau ke malu te na lawa o fit in. Ai uka mea o hange koe na na whahoko ke page facing store. Ai ngau e koe ia. Koe ngā malu iai ai kuunga koe o ki ai o wharikoloa pe ko api. Nā lawa whoko whahoko mo e kasa koe ia ai ahe matapā. E lawa ke ngau e aki ia ka pau haki he o api te nā lawa whahoko mo ngau e koe ia. I he kaudaha koe ia ana soni, koe fitu wha noa nima ua. Koe base facing store, koe ngahi uta ena, o ku amanaki ke wholau atu, e tau atu ki tongana. I he ngahi wike koe ni maha wike ua miheni, ku wau atu e uta koe ia. Ai e ko ngahi wala ko ni pikai ke I tongana I, o ku amanaki ke whakaaku atu. O ku ai te whake ngahi wala pehe, na e osi I ke tau wharekoloa pe, wharekoloa wala koe page, facing store, hanga atu koe ia, ki tau moe te a building I loto nuku alofa. Peko manga wha koe ia, o ku ai tau moe te au, peko marketing, peko TT7, o ku ai page, facing store, whale an pingi, hanga atu koe office totongo hila koe tau moe te a building. Wala koe na, o ku te eki a o atu, kau ia I e uta whao koe ia te a o atu. Mga I koloa koe ni toinga koe ni, os ia I pe ia, whainga mea te upeo pe te lava. O lava iwa ke whare koloa, pe te telefoni ki ai, I hua fitu, tolu ni maono, pero walu fitu noa, walu ni matolu, te lava o mamata ki ai, ke ngahi koloa koe. Hangi ko te kesi, tui ki he lotu, te hape. Aia koe base facing store aia, I he ua fitu, tolu nima no, te lawa o mao atu ai, hafa hinga wala pe, wala ki whanau, tangata wala ki whanau ki whini, te lawa mao kotoa atu pe ia, te me te base facing store I loto nuku alofa. Lava atu ki ai, whahauka atu te nau tolu, te whanau mo he tatu aki, lava te ki whatau me te nau tolu, I te base facing store. So kotui ko lava ia, ngahi tu waki koe, mua tau pokalama ki ahoni.
Whao sipe ka pau kuea I hao whahinga kātoanga ko ke maulava to whaita I loto o kalani heni pe ko nuslani pe na Facebook pe le fitu tak mai e telefoni ko na no wataha ko no anima no ono no fitu ke o tala noa pe malawa o atu mahuinga ke no to lava to whao ko whaita ko ya e kau ho to koni ko ya ke to koni ki hono fuko ko ya hoko ko fitaula ki he wike ka hau o hoko ko ia ai tahawa anu silani ai ka hoko ia ai taha I toa o pamanaki oi ahona o pamanaki ke o hoko ai tala noa ka mai kan te kalere ko ka punfu ka pele la mata o hoko ko ia hoko ko ia ai tahawa I no silani ai hoa mi heni ma fa hoko ai taha tala noa
Nofo au, o whakakau atu ki a te koe. Tōku ne misi, neta I palata isi mo koe. Ahaki hau, tako e te si I muno mana be. Si o whaanga, e mo uini, bei kuki where. Alu ai tahimi, e kumana tuki te koe moa. O whaanga, na aku ili tonu koe ki au. Alu koe, kau pukepe e ta whakapapau. E koe o whani, I te uluwa, tu yama au. Si e te nofo, o manatu, Iho inisi Hena aku Tohi toni Yoku asamai Uo te ilo Asi ete Pehalaki Amanaki eni Ia kita si imasai Si o whaanga Te upukepe e te talite Si o anu Ka te si I fefe Koi mawini, kuo ifo, mai amate. Whawhakita, e te puesi e ta whakamau. Koe sinoni, me luvatu via maau. Leono be, que fai aqui a ova que Si a time, ha o anu, a to e foki mai. Si e te nofo, o manatu, Iho inisi Hena aku Tohi toni Yoku asamai Uo te ilo Asi ete Pehalaki Si ete nofo O manatu Iho inisi Hena aku Tohi toni Yoku asamai Uo te ilo Asi ete Pehalaki